Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-25 dari 40 hadis tentang keagungan Al-Quran dengan judul Ayatum minal Qur'ani khairum mim mata'id dunia. Satu ayat dari Al-Quran lebih baik nilainya daripada perhiasan dunia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi sufah faqal. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami di Sufah. Lalu beliau bersabda, ayyukum yuhibbu ayyaghdu kulla yaumin ila butahana au ilal aqiqi fayatiya minhu binaqataini qauma waini fi ghairi ismin wala qat'i rahim. Siapakah di antara kalian yang suka setiap hari pergi ke Butahan atau pergi ke Aqiq, lalu ia membawa 2 ekor unta yang gemuk tanpa melakukan dosa dan tanpa memutuskan hubungan kekeluargaan. Faqulna ya Rasulullah nuhibbu zalik. Kami menjawab, ya Rasulullah, kami suka sekali seperti itu. Qal, beliau bersabda, afala yaghdu ahadukum ilal masjid wa ya'lamu aw yaqra'u ayataini min kitabillahi azza wa jal khairul lahu min naqataini wa salasun khairul lahu min salasin wa arba'un khairul lahu min arba'in wa min a'dadihinna minal ibil. Ketahuilah, kedatangan seseorang di pagi hari ke masjid untuk mempelajari Al-Quran atau membaca 2 ayat daripada Al-Quran itu lebih baik nilainya daripada 2 ekor onta, dan 3 ayat lebih baik baginya dari 3 ekor onta, dan 4 ayat lebih baik baginya dari 4 ekor onta, dan dari bilangan ayat-ayat itu lebih baik daripada bilangan onta-onta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.